Uragesa Mujisu Krista ukela geluza sedi tido kersono ke proto ke ba bete ko kelula sia tido tezie ke sa honyo mula ke sa hori uniste zo bade akeze kersom hato sede da ke la tsali ke nyechli ne ba tsali ke ri uliro dili ki bisali da no tsali ku krikeni de ta 248 hauchodo tsali hauche ke jidi mu ke kri tsali second somri che ke ngo tsali de chani ri le ke sala sa se unu mengu ke thodi ke ze tsali hanyari che ke le chile do we ke ri uliro ni oto bazle sidi ke ze tsali 248 tsali hauchile
penyofa no sa zaye muteru jiu ke ko lini ke suso no hapete ko che shitla mu medola suko tio mu chike liso ke chana ke ze ke chachli do ke me satha ke krini bu jehova no dige ba ke penyofa ke che he ko susu prashya we voke tati unuri no ke tiuso titi unuri no ke tiuso Munipu no vorke to tiu no ke diuzo zapu za ye chili la vorke to ke penyefa he ko camera susu sedi cheto nza che no shoya winipu no he ko crushdi he ko bu nza ye chili la vorke to nipu he bu susu mu metsu sakoli mu susu na he ko ke sedi chi jido nipu he ko mhanzu no vorke sha ha sedi yo khabien chya nropu bu he crushli nropu bu he ko do tsuji Omini bu nzaki kele rege cha ti horize ke seba mukishi chen tu budi ni bu ke kele ti ri chile re ba mukishi nu sho tu budi ni bu usi je su su lele mo ba mukishi no chi do he ko ma chu nu for ke chikem hidi he ko ke char ne se so ka so so shidi ni bu chen tu bu ke jme zo shiri nu sho ti zu ke ba mi zo shibu nke ko se singuli di ni bu uchke sanali chi he ko ni bu chi do sho ke ba kim hidi 니부 마토키 그리게저 치게더는 니부 너 히고 차타니 히고 크러셔니 테자 치게셔 니부 우메세는 잡붙여도 도저길이 뱃대 겐해길이 깎고 가비치지 결소 뱃대봄 허전을리게 서천이게 도나치도 니부 히고 조무디 포멀리로 너스거스리 니부 바비 히고 저서지무 니부 시디 히고 부체도 대자게 상울이지 깨고게 사혀봉울라서지 니부 바뱃대 가빈 벨레여위 Bejiwe no chido heko do no dibage tala ke thezi khapin chidi Christmas me chasiawe amen bala lervide Jisu Christmas anu petego ke nula shiawe uko dioba he divor ke sekingu ke chahawa themigo thenumedi Christa ki hu flavor ke saha ko hala uniba mu ki hu puri kiti ki nuzu shi chariba mu lerkeli ko shi me theja mengu tu divor ba mu sanani bubu jabe petego tsakeli tslie ten kinum hachai bo sede ke pesishdo vor ke je dioban he vor ke je dioban he uko ABCC exchange program po mezidi Pevima Baptist Church ko vori UBC ko zeki huda she sana ki hu puri Pevima Baptist Church ko nai chabani siro uko puti rege chala uko krodi chdi vorzo meche di microbo vori uko ze kershoti hono ke korthashada mu ni pu di ko risevdi uko japu chashada sana uko ke chanu Pevima Baptist Church ko nai chaba mu uko reve susui chkordo sana uko reve ko puni putu badi uko bu vori ko tala uko reve ko ri susunai chabaji ke cha sususe ke pesisia siro uko witnessing here ke chanu na petasia ke chikim hidi uki hunu ukruno probo shomeje ke cha susu chaba ni watesa ko musde mu homie uko letso moriban livi debi ukruno hako halari chabaji ni bubu chen tubudi ke meje ke ba ko hari cross uko bu krista ki no ke limuni dola ke sha ke meje ko lari chabaji ke cha se pesisia we ni obishi city that could not be hid. John saw the city. Oh yes he did. John caught a glimpse of the golden throne. Tell me all about it. Go right on around the throne. He saw the crystal sea. There's got to be more. What will it be? I want to go to that city he saw. New Jerusalem.
Jerusalem, I want to walk your streets that are golden, and I want to run where the angels have trod. Jerusalem, I want to rest on the banks of your river. In that city, the city of God. Jerusalem, Jerusalem, sing for your light is on. Hosanna in the highest. Hosanna forever. Jerusalem, I want to walk your streets that are golden, and I want to run where the angels have trod. Jerusalem, I want to rest on the banks of your river. In that city, the city of God, city of God, Jerusalem, Jerusalem, city of God, city of God. Tu savais, oui. Teriano, puti que vi hau ngu que le la, o que penha va peje. Sur le programme que c'est que ça pour ri peje trois ouais. Ni pour jabe pete ça que le tse tena. Uko joba meti seye pola chasilia que ça que he che dozo sheri uko que zedi Afghanistan seye muporo nau lanu chasal liena Afghanistan na hauli ro Central mu South Asia no ba mu Afghanistan ne Pakistan, Iran, Turkmenistan, Uzbekistan, Tajikistan mu China ze zanyoba Tezeles kono prasa voliro Afghanistan ha seye ke ko ke krari popenza teodi o pozete hertz sevor tiche ke kravo ke takinunu mu putika chodo putika tala a pozeri pederi pubie kazale hode deri chetiunu ugo ke hubori tezeles mori tv gonu o shile gaba o Afghanistan how
puti kere seponu ba sala ugo che prayer points krobo akazasri ngo ugo kezeri ugo la chale do tiche nibo kretafari hitafaje islam ke yege do kropo Taliban gets share Afghanistan penale di tiche pengu Afghanistan ke cover sidi tiche nye ke nye di po che America e potsapahi ke sidi Taliban penzawa di ukobu kyoko sesamota ke sidi Afghanistan government po peshesa puti how Nunu sederi tiche mefa American miat sepahi yapageba Afghan government mu Taliban unye terhadap sevorto sidi citie tiche nye kinyeri mefa po zolye muhauti nu cedo puti kedoyo bonu Afghanistan nago penza zavori che Taliban go bu ler Afghanistan na ke khabara ke cha shisde mu pesisa ke cha ke me Taliban ko ke ye ke to kropo uko nan Islam Sharia law sepet tu sezo kropo se share nan ke kri ko gi ke petum ha tho se ya ga cha kropo se share temie du kri ria mo ga cha temie kropo u ko jo u ko mhar u ko nan se ke ye ga cha Afghanistan nu zogamo se ye rana ke kri ke kranuri u ko ma tho ke sho kemerie ge tsia ge tsu ko peteri shi preba mu che do kinu u ko peteri te jenu apu ge se ge mie ngo kemeje se ga ba shi sa mu lule regatala nu Afghan temie go ki ge hero Afghanistan nu ta pali do shi ge tse tsedi unu ko ho ge ro tsedi ba u ko tv nu mo ho ge se gi ngo international airport nu kemerie tsa u Volle lega mo aeroplane gori ki gule di tali ge tori tsadi ngo sunduri temie shega tari shi se she unyonyo safe sele ge la unyonyo unyo po yo pori pie American soldiers ko ga tsari ngusba mu ma ugo nguga mo doni ze tsba meche zo ya lege to la sala ugo che do ke zeri ke chacha ko chalena terioliro Taliban krata mie ko bu ugo kele ujo umar ko ke dilie chu ugo bu utsikero nyoli di ke tu chano no rugos ke to la u ke penyo bu u ko nu ke di se ke to la cha che se she ke nyoli ro western countries America Britain Australia Germany France ke mye zo ko uzedi ke jetori matsya ka so go Taliban krotagori ratsalie shidi ubunu uno habie Talibanis ko no habie ubunu tejo kemerie ge zoko ungo mejia ge zoko ugo practice ge zoko me hu ge ze hatoko siro ugo shelza kere kasea ka jago ke ko ke diwali ke tola chatwe siro chakinye she tasir liro Afghan ko zogemo kidzunu temie seye ke cricket le Afghanistan no war krobora umhato litolie tsadi bazri kraseshi moche keva keliahanu mekakrari tapalete deri cheri methenye gatsa palemodi ba
sala ke penyo fubu ugo ler Afghanistan no u cover bazo gori gosilie ugo yasalie ju shiro tapa ke ta gori hanya ke sele di to le mo mechezo utio moyo u feondi u kuge toyo sedi to paje mechezo mo kira vaji shimo deri ke hura to zo sheri ke penyo fubu ugo yalie ugo rogosile di ugo chathaze bo u kitsuke nyumi ze ke selale ke to chakrabyo tsunu di chadwe she suro cha diuro pogeta tiche mepfo donu Afghan sorkariye har ke vigo reforms utemyala vi ke tsogo nala vi ke tsogo development hathogo hatse ke he ke tso tse sebor meche mu hathogo bunu hago pe zwa mo khawa mo ke to la che Afghan themye go urna khamodi ta para modi urna nu urna rogo hari ba ke tsogo bunu hathogo 대해츠디 우해츠디 뭐 호보게도 라 차도웨 스셰 수로차 디우 스셰 차뱅울리로 테제 시길에 티체 19 티체 녀보디 크레테퍼 히테퍼스 루모즈 아프가니스탄 노 크리스타 케펠레미에 크로차 피시 horok Taliban ko ka khaseba kachiki deri Taliban ko penjawadi 2001 she government ka sa selege she Christian Mary Grapali shimu go roughly Krista ke pelemie che Afghanistan no hukeba mi nyepengu no bo nye tha thaki bo ba shi mu potikere ugo how ukepelela micheri mikroboro mobile phone gonuri chiri Bible apps ko Christian hymns movies literature mori Bible related materials ko khaba micheri sugori delay saba ge pudi shiva sishe kroboro micheri how Christian appearance me peken modi utimegori mori chiri Islam zogo ryu sedi ba shiri shibarat getri shibasla kepenyovuno kemiche rofu tsawari keko ketefu kabyo tsundodi chadwe seshe Christian mi mikro was tapala da mechezo deri ke bago bonori petsa penzaga sewa mogeto la ke penyo fubu ugo ya presa mu ukepele ugono zamo tatsada modi o putikere hanuzo sheri ke penyo fu ugo ze bazo mu ugo bono Bible verse dio onu vorshi so go claim sibyo tsakatafya Psalms 21, Psalms 91, Higatsogopi, Utsakatefali, Ubuno, Rezo, Kemejezo Sherry, Kepenyovo, Ugo Zebazo gets a Shidi Unu Tefodi, Ukepelenu, Tiozo gets a Tselenu di Chadaway, Mu, Kepenyova, Delegavi, Uno, Tazoli Getola, or Body, Pelega Mommy, Bono, Chetiunu. Che pegnava sovo shi gets a shi to legatola Christian me take a pelemio dono who gabago Larry Chasa pelegamo migo Larry Chasa gobono gato shi legatola Chazada deri a point Kenya salasaga Chasuruli ro je tenomie pizza hichu mizo sheri who kemeje seba Chazuri pare seba
Pusake kemi ugo zo res Taliban go zo res ketsigi ze tanu me ke khase ketsi ya udo zogori u kelu zogori she su zor bi modi tenu nyome ko tebi uno slave sex slave sadari che chiri ugoro kigono body tenu nyogori phaba shidi tejenori ka puba gets shiba zla ke penyo puno tenu migore yas bono mi cheda modi uto rights fully ke bi fights le ke bi ke tepfo khabio tsege do la suri chadwe se she Taliban go bum ha thoke sho ha ko ka kha sege to la khawa le ke to la chado se she thenyoli ro chigi Taliban krata ke khotoga ler Kabul no ke seri hashe government ka sao peshela ge dola ke chada je shi sla puti hanu ke penyo pubuno o ler hapete ka khale ugo ke le gori ugo kerat se ke bogo no gori ubuno unu tsikero nyoge di tenume jeli di te me seyela ke duo potu do shiga zlebie temie krata ke viri ke dasle ke tola ke penyo bu mapete noringo chatha songo khu hi songo bono ke penyo fa divine intervention how po presence how feel sele ke tola ngo so chado we se she how tejeri chi zoli mada me chezo deri mhano nigo kiza amhakro bosa basilian ro ke zedi chale doe ngo Afghanistan gola puti sele vive tiki ke ba ke kreto ke mesato yego po Jehova no petese ke ba yego ke khage ba ye kreto di nipu ye zebo ti soza puti babu to ke bi ho peto ke slam pe shewe nipu yego bono dio ba metsi se yebo la no chalia ke tsa kemhe che do so shiri nipu no yego bono Pakistan go la no chale ke dio no na khabi he tsa de ke kri nipu che do prayer points go pukes zaga sake mi ni pu yego Taliban go che leri Afghanistan ke khage ba ha go lari chaya we ni pu Jehova no ugo nu tsu me jese che ni pu tsikar nyo se che hu ke lego zo she ni pu utu me do vi se ni pu themi go ke khara modi ni pu go bono ni pu ke tho shiri ni pu no petego monye pu ke shiri ni pu ma ke hubo tsuzo she ni pu unchata zeri tsegele tsile che ni pu Jehova shiro che ugo har ke rego u ke le ke rego hagori tsepet tse che tsegero nyo se che jo shiro ni pu yego ugo nagola reforms go ni pu ma tho development works go tsega ba go bunuri ni pu tazo ke to la ni pu tie Afghanistan pratami homie ni pu urna khawa modi bali ro no so go nu sugori ko hisje ubuno ni pu de tho me tho de ni pu Jehova ma tho ke vi ha go sezo sbo ke le tsle che shidi tie ke ye ke to Taliban ha go bunu Afghanistan no hake vitse ke bago kinu musje inkrumuje ke krit ni pu yego le seye ke krit ke tsa foreigners ko country ke krit no for hu ke bago ni pu puti ke re ho se ke le nu ni pu bare di tapa se ke chokori se ngo kal huri khabien che ya u ke vo ke vra ni pu no peteshi no ngo yale che ngo kro hisle che cha khrobyo tsle che ni pu umeje no shi preru ni pu u ke hura to zo shi ni pu ka cha tsi sile che pe nyo sile che u chame jera he u no uzukura he che no kreto ke tozo ke tsa u shi shiri ni pu no te fotule che chu shiro to pali tapali modi ni pu Afghanistan no u bovo ke ba go bunuri ni pu ni ha puti ha sedi ni pu pe nyo sa ko le che u ke pele tse pe su sile che Christian mi ki dewa ba shi ni pu u go no ni pu ha ti u no ni pu ani pu gospel dile ke vi hori se ka zavo ke le tsili che ni pu go gi no mi pu ni pu
unkevi unkeko hago shiri nipu Jehovah nozo moro ki zino mi pori mahapori tsili hogetsa keko zegetsa bu shiri mfogele tsili che inchata segele tsili che nipu Jehovah joshiro tenu nyogo nipu tenu migori yasli no di nipu ngi chayawe ugo mi chemo di nipu bu nipu ngi no keko ketefo sedi nipu u right ko la fight tsili ge dio umez pule ke vi Gekori kabio tse mhashibie ugo ke chutsi je umra fugo ngo zebali je dinipu hia hagoringi chaya chushiro Taliban kratago wori Kabul no ke nguli di je vorge dio government ri beshige do kertsake ba kertsada jege tsuno nipu non tiongo sele je ngor goli je kama sarfo go ke chutsi je ke kradali ki vigo no so bo tsakama zse je bu ki yege tsama thogo tswa mo ke to la nipu no hapete ka khasese nipu ye thatsele de he ka chaho sevo kala sevo ngo pe tos je mo Afghanistan ke lumi pe tek tsese je di he go ke ze che do ke no heri he go ka chaho se mo zigi vor yawe Jesus zano amen acha do katodie prosege de liro Ugo Pastor Visato Zapu Tsusegeto passage no procedure su Pesigasa Mefapo Peteo Progressio no Progress Shiri Nugo Lega Mezzalici the cocky kishimo las la like you or Gamori Palamo. The Muliadali Pesigas Mefapo procedure. Putsuno Tugabao Liro Tigasa Muki Zagasa. Sishe Atigasa Muki Zagasa po mu Ti Gerio Muki Zagerio Zateru Mu Zagazori Basamote. Sitze anadi kemasa Jerusalem kasau yasafapo katsofa di ponufu ki kavotioi tigi nu ukepenyofuki nunu kerkezangu sitze kedi baugi hafe meyemelio ketsopo she hare ukepenyofapru temedonu bate po uko kepenyoftsadi uko zelhutio uko po temetsudio Mu uke penyofotio uko zebatio, puo uko mi nunu hizupete sawatio, keshe bamo tatio, tekra mu kakra, jiu kemeje getsa basamo tatio, hakere ko zate isi. Sitze kedibagi kebao, she, hare, amhapete tsakasawaje si, sishiri po she, How to leche, Hakokato, mu pelele gas dieso gatsala, si. Seshe po aki, su tsawate, I alpha, mu omega, terio, mu telao, Gehupori, Geteru, Poma Samodi, Gerizulio nunu, Grilegatio, Akasatio, Gehupori, Golia Gajamie. Ha hako velitio, mu uko kepenyo fotsotio, mu uko anyonyo tsotio. Deri umelu ke shoko, kepele ke zoko, rugetako, miekedu kriko, pierroko, temuya ke zoko, terhori roshoya ke roshoko, mu tizeya ke ja petelawe. Mimu michen tu sibaya kaja mijeuzo susa kesheke new isi Jerusalem kasau siro tigi dilie tenye go haku tenye nu tepe telago pie tsufodi pekata mepo aki pirdi she Vole ayasafa tekonyo kimiepa tasa nketio si.
Siki porofu nunu azeki zutu gaja kerokre pi pogi vota. Sidi tigi uke penyofoki nu turgaza Jerusalem nadi kemesau tapia ake. Su uke penyofo zayu tio je kroifa mu poke je keche pomagere jasper fotioi mesapie crystal krova fotioi zo. Wodahu ja murokre mu pokaru kerekenye jiu karu kerekenye go keki delie tigi delie kerekenye bapre mu karu gogi Israel seye kerekenye go za tupyeja nye tuza karuse peso za karuse pekroza karuse mu nyekraza karuse mu nadiu dahupo mudze kerekenye mu sokogi tekonyo apostle ko kerekenye zaba aze keratsa ketha tigi deliu nadiu po karuko mu dahuko medze ketola sunabie ketsa kemedze tepo bie dio siro nadiu ke diego ketu pre pochari pojari ketu mu poe poteo bien nadiu medze keshe maildo krie kere pengu pocha poja chiu poro krie ketu pre siro posu dahuri medze shiru su tu krepodi hidie die tigi deliu se medze ketsu ri temie se medze ya ketsu miezo bodahu jasper chef pietsa mu nadius sunar bi setsa mesapie krovatioi nadiu dahu medzego keche pomakere ni fese katso Mudze Keriu, Jasper, Jefa, Keniu, Saphir, Seu, Agat, Diu, Emerald, Pengu, Onis, Soru, Carnelian, Teniu, Chrysolite, Tethau, Beryl, Tefu, Topaz, Keru, Chrysopras, Kerepo, Jacinth, Kerekinu, Amethyst, Mu karu kerekenye koe mukut chefa kerekenye karu po mu mukut che po jiu nadi cha suna kemesa setsa hangu krogetsa krovatoizo anadinu roshoki poringumo kekilamon su roshoki se nipu uke penyofa koke jokezu mu te konyozo mu nadiu vapeje ketola nyeki mori krese morivi uke penyofa kasoke je zayu tyo su vapeje seya mu te konyos su mitu zotla kidzunu seyeko pokeje su nu tyo Jiu kidzunu kedimieko uzayese sunovordio. Buokaruko kinhie kawalelho. Mu sunu tizidza. Siro miebu seyeko teru muzayese sunovordio. Deri ha mesakemo pori sunu lelelho. Mori tengato ketsoko. Jiu Tidze getsami ri sunu lelil ho. Deri tekonyo kerhipra lesa daunu uza tupi ze ketakor bi kele zotyo. Tsukatso nipu wujabi ugo pate tsusaten. Ti soviwe, Jesu Christa, uke lagi liu zanu,
bete ko kelula sia go che do lesson nu me jidi chali kori chlie japu chaliri renlie gacha kidoburi pochani hi mu pamare shi go jiwa series the best is yet to come poti ki vi thovot chomolio gacha series ha pothela ki voda je mo thie ugo bible per kasave pugashu nu ke pudo tha bible nu theri nu thela ka cho thedjiu ma ho gavogi kere ki those nunu sededi pesikasha me faga cho Genesis 3 to Revelation 20 how tiu nu ki juwe ke sie mu ke phuma je ke se ke so hanguli ro sin and death vogada sande nu pastor e pesikasha me fununu ke choga thelao the final judgment how ha je ke pulie johane po vision nu ke penofe ke choga thelanu satan peka jiwa ke do sidi ke hi perle sadanu uza jaga mo ke lupie mizionu shawa ke do suha mulie musu siu chapter uli ro thie ugo chikinu phrakelie mu ke putio thaga chu suha de ke penyofe pothemi go bunu vichi mu mesa chi ga ja ti ke sa mu kidze ka sa bunu thu ta ga do suha mulie mu sla ugo series how ha me jidi the ape thoga ja topically ro tika samu ki jaka sa new heavens and new earth ugo tika sa or tigi heaven igesigi ukelenum hago bolle voya muthemi ke kari heaven ho kirapo baga kirapo tuga ke to suha ke topia mum ha ke kari lebie uke vuga zritsia takepo hichumye leshodayo bunu haike chungulie heaven is a beautiful place where you can sit on soft clouds and talk to other people who are there at night you can sit next to the stars if you're good throughout your life then you get to go to heaven when your life is finished here on earth God sends angels down to take you up to heaven to be with him you see hanupu gaja tigi sivi thorgaja thetsabo kimhu gono balidi themi goje karchlevi thevali ro themmo gomhono balidi reli levi no e themi gi vichbaro sigada sie tigi dile go care nzeledi nze khodin bu ke panofaje badadio hai ke che die tichu ko lesa da bunu thugaba suha ngule hichu nyamye lesa da zo ibari mi ke kari hai ke cha peleya heaven ne tigie ker krinu hakipo ba ke cha kizu je peche mu kritu ke cha magical spiritual thatcha bo ke cha su halleya mu ke pelle mi ke krazo shiri tigie themu samo ke cha disembodied existence ko ker kri thatcha bonu uro fe ke cha che ke penyo fe rsho mu pozedi bada ke do su ha leya Devi Kethodinu Tigi Zepugaza Kimhet Duga. What does the Bible really say or teach about our destiny called heaven? Or in this chapter, new heavens and new earth. Ugo Bible nu mohosli ro. Tika sa mu kejeka sa. New heavens and new earth. How ha zepugaza die mu pileto. Katholische gewe nuri mu katholische sa nuri how hanguli do. Pie ugo kethodie pregeli nu pesike sheme feponu Johane provision nu kepenyo fe judgment hathogo pete chigrasie verse mefunu judgment hathogo pugeso go chigrasie poe pugeja chapter mefe ponu verse ponu sesie a tika sa mu kijeka sapo ngu isi tika sa mu kijeka sapo ngu isi ugo Isaias hesoro pengu ke thinyu ringu gile Kikrila mona a tika sa mu kijeka sapo chusu de obade isi sisi Isaiah hesoro suru mefe ke ninuri pugaja kikrila mona a tika sa mu kijeka sa chusu de oja amhozki badyo simhi
nyo senui nyo yego mu nzari badio Jehovah isia isi se pitor ke new se kere senui ngugile deri wero podie phapi ke jetoi se tika sa mu ki jeka sa ke me thomye tho hu ya ke ja kiu febate isi sala bible nu mohosli ro ke penyo fe po thelanu tika sa mu ke jeka sa chise ki do jepu gabasu hamet me chiring uli do new heavens and new earth deri ugo bible nu heaven tigi ige je die how ha pocha mohosna tha mu how ha moho ge waki porhi kri ge je chasse nunu sekaba suhanguli do ke riu liro first heaven ke pugaba suhaliro ugo english nu atmosphere isia ki ju zef gaba tikribu isi ton he how ha kiri ki thopo me funu uke penyo fe puga je perago bu ki zum hogi ke chu che protoli isi birds that fly above the earth across the expanse of the heavens sala kiru liro hi sengulia gaja ki zum ho the observable sky the blue sky igechu puga ba su hanguli do chakin new liro second heaven puga ba ho haliro ugo english nu the outer space the night sky isia gajau puga ba su hanguli isaya ke se kernu ti go gi thamnu go mu thamnu go kroko isi the stars of heaven and their constellations slakin new liro the outer space the night sky isia gajau puga ba su hanguli do so seuliro third heaven ngukile so haliro the dwelling place of god kapanyo fa ezaiye chri baya ga jau puga ba so hanguli how ha ke digo kin keriu tatha sernu solomon ne chagasa nke batcha tiginu rnse isi mori mathi ke tatha kernu jiswe pugasa tigi ugo dilego tigi ke bau apu ziema hosi baya ige suha tugabanguli slas seuli ro the dwelling place of god in the heavens how ha pugaba nguli do sala bible nu heaven idi segata chas se ha wa mostly ro tigi how hai zasi pogaja mori ro first robom hi ge suha pugaju mona it's an actual physical place of residence me baya ga that supo pugaba su hanguli do mu ugo thie ke pu do ga tha ti ke sa mu ke je ke sa die se ga ja how mo ho ge buki ugo chikinu ke pu ke liye third heaven dwelling place of god ke penyo fa dige ba how ha pu ba mo ke kila mo u ke penyo fa ba ga ja tiwe chaka sala mori vi ga la deri new heavens ige ja wali ro ugo tie ke pugile first and second heaven the atmosphere and the night sky haniha puga basu hangule pesiga shame te ponu how ha je ke pudio chapter how ha verse podi ugo ke pugido suha potiba mo ke thodi ke prove promanyo se sobade sala chaiye sidi ugo hakrobo mohosana tha kiriu liro Johanne ngu ke tika sa mu ke jika sa verse ponu the appearance of new heavens and new earth the appearance of new heavens and new earth Johanne verse ponu pu ga se a tika sa mu ke jika sa pongu tikiriu mu ke jika riu jiteru mu jika jawi basamode isi kasa new ige Greek nu hanu diese ke ju mohosli ro Johanne kainos ikeje dia ha sekeje nguli do mo Greek no kainos hawe new in quality new in character fresh ka cha hawa puba por hiu po chu mori po ro ka sa chi ka da hawa puba de vimo ka ta bo pilidi sekama sala ga sa seka sala ga sa su ha puba mo thakebo no en phone sekabo wegatala mu sevi mo bagatala pununya go valigasa mori repair chidi ntsakasa su hiu nu puba mode deri phone latest model lu
fresh peace ka sat du ga zo bo vi ko ga zo bo khabie nzi ga sha su kelle nu pu ba de sala new heavens and new earth how a Bible scholar me bo pu ga za it is not just the next heaven or the next earth but it is the better heaven and the better earth replacing the old because the old has passed away ke pono fu dinu so pusa ke we u jikata su hangule so siu Johanne verse pono pula ga za tikiriu mu ki jikiriu jiteru isi how ha look me fe po ser senuri muli do ti mu ki jda dio deri adi ko we jtalil ho isi go look me fe po ser se how ha pragazigi second part to herbi lepe karaya adi ko we jtalil ho ke zo su ha lepe karaya deri hanu di ke nie me me chi di ba musu kiriu liro ti mu ki jda dio isi deri adi ko we jtalil ho Isaiah he soro pengu ker thengi no ingu kile a tika sa mukki jika sabo chusu dio bade thejve ko rka samoda dio mori usies leliel ho isi pochae tie u ko nguya ke cha ti mukki jike we kiri vik ko ke jabo ka sabo chusu ke do su ha puga ba ngulie mikro bo le ke ja how we ro fu nu ke sa it is only talking about moral and spiritual newness, not physical or material. Idi hom yeleya. Deri kapanyofa diego me hominyoseliro. Real, physical, material, transformed creation. New heavens and new earth. How ha pugaba suha ngulido. But that tsika sagasha, tsika me sagasha, tsepevigasha. Seka satigasa how ha puga banguli do sla pitori puga ja pitor ke new se ker pununu ker senungu kile hapette ko skem hedi jita ke dola ni ko kidibo kem he ke lhudi me samu me thodi u ke penyo fati so jo fege bau bu vor pezile to shi sun he ti ko thepe je wa tyo mu let thor ga zalam hapies ko ka chogori jata tyo deri wero podie phapie ke jetue sosati ka sa mu ki jika sa ke me thomie thod huya ga ja kyu thebate isi sala totally new physically transformed heaven and earth how hapu ga bangulie Johanne verse ponupula ga ja mu jika jari basa mote isi and there was no more sea ni go mia how haledi how ha presidi kidi botushi iri ke choba moshi mi ke kari hanu kini bolanu zakaja ba samogda ho hapuga idi ketsoba libi juda me kelle nuli ro zakaja hawe me chko krigeja zasibo kije chko krigesha seye chko krigesha temye chko krigesha zasibo it's a sign of separation so sie kru krege mozasi it's a sign of unrest so sie pakesho zasi it's a sign of evil so see radicalization it's a sign of rapid change sala juda me zikaja legacy ha ko leya sala no go pesi ke kere senuri mu pesi ke me fenuri mohosliyo zikaja nu hachu pargaza ugo suhari ke pusha antichrist tu pargaza mu ke sime ko ai zikaja nu bagaza suhari ugo pesi ke le sunu muli mu tika sa mu ke jaga saunwe hapete vitida do ke shoya basa moda ga dola jaga ja si how ba moda ga do puba ga su ha lelevi sala Johanne ke pugasha krio liro tika sa mu ke jaga sa ngugasha the appearance of new heavens and new earth ke new liro Jerusalem ka sau ke junu ker ga ja the arrival of new heavens and new earth verse kinino hanungu kile new heavens and new earth how pumet ko gesa swangule mu Johanne pugaza hawe nadi ke masau holy city mu Jerusalem ka sau new Jerusalem tignu ker gesa Johanne hawa pusha ke masau mu ka sau isi holy and new igeta hawe pochae nadi creek khogaza bo a different city pogaza suhangule kijunu
city pori mesatchi gaza haki pori nguli kenja ugo Canada no Calgary igaza city boy kijunu ke mesat thoi di puya ke kila mona thetsa hanu city hanuli ro Calgary gaza thetsa hanuli ro pollution ri chat thor ke krejri mesat thor jachagori mesat thor movie thor chagori mesat thor gazala Calgary in Canada is considered as the cleanest city in the world. Dairy nadi kemesau Johane pugaba tigi nu kergaja Jerusalem nadi hawe kepenyo fe ugola dojgaba tetsu gezala mesatchi mu kesatchi geza nadi bogeja suhasile mukidi bolanu tetsa hawe se Jerusalem idi kerega Jerusalem igaja tetsa ka sauli ro katolesonuri pula lagaja suhangulie ibigo kerkenye mefekenye no pugaja kemera ke ni Jerusalem of hope so hapusha derini ko Zion ki jutu hituya gaja ka penyo fana diu tigi Jerusalem podile mi phule ka ho ker tsof di vor kingmu ke bau no vorte isi sisia Galatia ko die mefes no pugaja ker krigi ke ba Jerusalem mu isi pesogi ke ba Jerusalem me seucha safa mi diechmo mu safa ujofuzo isi sesieri Filipi ko seme funu ngukile we tigi tse premier tsikatala Jerusalem mu igezo pusha hanu pugazo deri we tigi mie mu we sununu kala kaliu ni pu Jesu Christa la ka vor feter ba isi sala Jerusalem ka sahawe krik khogaja suhangule ke puma jagaja mesatchi gaja ke methomela ke sebega ba thachbo gaja suhangule muke penyo fe Jerusalem ka sahaunu po themye ko zege ba suhangule kathola sa ka saunu New Testament nu ke penyo fe Jesu Christa ginu kerdi themye ko donu lugasha miri we tigi khopo zege ke segejo monopoe u ke baunu la kerdi u ko zege segedo suha muliwe Christa la ker gaza hau pu gaza no Johane verse kini no ya safa poket tsofdi ponufu ki vo ke voto isi how illustration ki zivi topo se thake chega sa suha leba tepu mi boe pokel hunu polam ha ke zivi topo sa po kimye chodo ke ba fe po dodje chike zivi seledi I'll no to ker gaza suhazo ari akia nie potisu chiri ala zivi thorga ja suhar kraba ya sawe ya safa febaya mo ya safa ngushli ro ya sawe to khodi ya safa zelidi unye jodaya mo sikim hedi where Jerusalem ka sawe u ke bau nu ker uze ke segedo musuwe zivi thor mo uni thor zo ke da suha pusha salano Jerusalem ka saw ke junu ker ga jaha johane musha the arrival of the new heavens and new earth seuli ro Jerusalem ka saw ki mi tu shi ga johane suha pulasha the attributes of new heavens and new earth verse 10 nu thethanu hangule Jerusalem ka saw we ke penyo ve po cho po themi ko zeba ga ja thetse po ga su hangule God's personal dwelling among men verse 10 u ke penyo fe pru themi donu bade isi u ke penyo fe pru God's dwelling Catholic ke bo num hoga siki tabernacle her shof hekiu ke penyo fe ke ba thetsu su hab u go siba mu ke nyo chali ro Jerusalem nu ke shoki bu su chagata u go silia Sala verse senu mu verse me fe kini nuri sigile Jerusalem ka sahawali ro ke penyo fe pothor shokiu chda kedo mu themye go zedi bada kedo so hangulia sala verse ke kini nuri pu gacha ro shokiu semori vi kata so hangulia because God himself will be the temple verse di nungu gele Jerusalem na di ka sahawe ke se balho ke meje ka balho Tenu shogaza balho mo ke kari balho ke so angule our old worldly experiences will be no more kidebori unishi
we chia cái giàu nu cái mê giê cái giờ mà cái khu buri dễ cái xe bao rồi sự cố ấy cũng như bộ chỉ ta được cái bên nhau phải chapter tellau thu sửa cái ta là mua sunu về bé tết sẽ cái mê giê mua sẽ cái mê này cái sao số hàng nguli mua sự đi bộ kriya cái gì là cái chát chia cái ni nguli cái đó số hàng xí liwe selalu Isaiah he soro pengu ke thefnu ringu gile sunu kragaja fe si sal ho isi mori ke meje gazala she gazari salil ho isi ke penyo fe set zenu ke ju chpe vi chi ga ha iden zinu ugo musha pa pe te che pe vi chi ga sa ma sat chi ga sa so ngu deri themi ke phumala no ke penyo fam hatho creation how pette bi pe shogawa musalano ke meje ga zar seu ki jino vog da ugo siba deri potellanu ke penyo fe ugo ke ba ki ji how ha chka satji la se ga to musun ke meje ga za pette jida ga to su hangule salano romye ko the tha me fe ki ni mum be fe senu pole pu ga ja mu ji ga sorry ti ga za pette go nyo Vacha chadi keze me himelo bagaje we sibazo muti ke je bizomono ke penyo fakitsa posi archkelie we hari me himelo di ke penyo fabu mu pe viepie ponyo chkeli ko su themo hau rakeli rali ke do febazo the redemption of our bodies how hapusha sala Jerusalem ka saule di we unum leke how ha ke puga bagi atho I experience po pushna de teacher thafwa me se vogada gi March 28 2012 ni akazan mi yo po ti voda di po funeral no japudi po or krabaya hi chu hayo e po penyo le chenunu po monu po thachko bo ni ga tala po e teacher the tha ka zo zo shiri po kr bunu hapet tenu po mo ho po krohi mu poteke ke zasu ha chvor poem hap ponuri potho pokru hiliamo sibadi poe shoperi di 28 March 2012 nye potivo gata nye hego ni chu hayo ke lula numo segeza akazan hayo hala numo segeza tibo je kese deri po funeral service nu hego minyo poe poja putsi disie pugaja heko nyohayo e tigi uke penyo feze ke sekazan hi pola ki debori po mare to shi ke tsu ha pusha tigi e po ke lunu phiha keriet tho pi to tigi po de keriet tho pu dio mu tigi po mo ka sa vi chi ke za ha poe nguli do idi poja putse ka sa kit debori in unishi mu pomare shi how ha rakaba Johane verse dinu how puba mu ko minu hitza pette shwatyo ke sia basa modatyo teker mu ke kra chiu ke meji ke basa modatyo ma ke rie ko jete isi kit debori unishi ke krie ke pelemi ko no tie chupunu pakere mo ke chekana mori inkel hunu khu krege mo vichi lege mo je ke segaza hawala nzi bada yame ugo donu ujre me pichme haigeza ke kraba musu siba deri ugo thepuli ke penyo fe khuni ba hago pette chepe jwa ge do ti bo bor ge su ha ugo silewe verse pengununu teninu Johanne pulaga new things to be experienced pakasa chashake do so hasile verse pengunu si che ke di bagi ke bau sie hare am hapete chaka sawa do je isi ke di bagi ke bau isi ke penyo fe po ke di banu nu how ha pugasha po chani thor thake po me po e po ke ko mori po influence pori bamo
mi pori usi ke mo mi po e vodi a hakaja po haige zo bo chuso do ibari mi upelele repito mo chisuri likenja deri ke ko mi po ke di mi po ke ni mi po e an la hau chuso do ike su ni po e chuso du zo do ke zo ha pelele vi mu merli vi ke la mo na po jenu po e authority ba ga zala ke ko po jenu ba ga zala Sikimedi verse sonu ke penyo fe aya alpha mu omega terio mu thalau ga zala po e chuso do di pu ga so we pelet tu livi we Bible nu Genesis 1 nu keriki thopo nu hanungu kile ke penyo fe ti mu ki je mu ha pette chusedi po sedde chikelim hidi po thellanuri tikasa mu ke je ka sa ha chusege dio po dio khala ga sa ha ngule we The Bible begins with God creating new heavens and new The Bible begins with God creating the heavens and the earth. And the Bible also ends with God creating new heavens and new earth. How ke pele mi gola we ke mirror mu ut se ke thefu ke die ke zap thobo we. Verse the thanu sigile. Jesus Christa meli wa ga jemi mu ke pele khawa ga jemi. Ha ko Jerusalem ke sannu Jerusalem ke saunu le leken jaga jo swasilie. Those excluded in the New Jerusalem. Hanungu ke liye u melu ke shogo isi the cowardly temi priya ke salanu ke penyo fa melli ke wago pubade sesie ke pelle ke jogo the unbelieving ngu ke mogo pelem no ke cha sesie hu ke dago isi the vile ke penyo fa hrtsia ke jogo sit tu zori chya ke jago pubade sesie me ke dukrigo the murderers the hero krimo mu huya ga mo pu de sesie pier go the sexually immoral uchu mo se di ke penyo fair chia ga jam hatogo chia ga ja temu ya ga go those who practice the magic arts therefore he shogo the idolaters sesie tijia ga ja the liars ke me dapu ya ga ja go pu de temi ha go e mi mu mi je tu siba ya ga ja mi ziu no voda ga do su ha sile cha hau nu voda ga do go we kidde buri krishi deri mi ke kari chi tiu nu u tho kha piem ha tho ha go nu shawadi ke pa ka chau nu voda je zo mu ho me che do ri u tho kha pie cha hau nu voda je mo ni he ke pe nyo fa se di che ga che te fu di ke me tho chau nu u kha she je mo sho rezori putu ga ju che je mo sho haula tie zori u kha ka sala be ke po no fa zi li ki vi puti ki vi se wo e diuli ro Jerusalem ka sau no po ri ko Johanne ngu ka sha su ha verse 10 nu me fe po nu le the aspects of new heavens and new earth chapter 10 nu se de ri se se go nadi ka sa new city how ha ki mi tu shi ka je pu sha hanum ha po ngu ki le so Johanne po tho ngu ka sha go mi bu si le ka la po he cha pu ba zori temye die how ha se di pu chi zo le kan je ka so ha ngu le tha ke po unyo gi how ha ngu ya ha ka sa bo uni thor ga jabo u kel hnu mo to za ga zo ga jabo ngu shali ro po sie vodi u ki explain chaba ya deri u die se puli si mo da ya uni thor ga jabo ngu ga sa ha ka sa bo ngu ga sa ha la vodi u die se di puli si mo da ya pu sa le ken je ga da so ngu li ya u vocabulary u die we so mo ga da so ngu ya Johanni hai ga jabo je ga se teme die se di u ke le ji ba ga jabo explain cho do ga jabo he che ga ba ha ngu sha verse 10 ki ti gi dile we Johann na diu pu di se vole aya safate konyo ki me fa thasha in ke jo isi I will show you the bride the lamb's wife verse 10 ki di bolano Jerusalem ka saw se ya safa idega
cái làm mình hao cái bên nhau phải cái miệt thô thì miệt cái vor ba cái đó thật sự cái là ya sam ya phải buông cái gì cái zivi cái gì mà sa cái gì cái khía ba cái gì cái merni cái gì mà thô bỏ cái gì suha hay đi thật sự hao hấp ba verse kia bỏ cái màu xanh rồi thật sự hao zipie bright pie poma cái rễ cái gì pom hay cái gì suha ri pula bỏ trái melli pie shine se pie zaiye ke ni that sepo ke je so hanguli verse ke ni nu pu ke je na di hau ha po da hu ja mur kre isi great and high wall ni go hau ha prage ki ma bo ke so ba mo shi ki di bola Jerusalem ke sau nu wall da hu hau ha se mo so ga idi ke so ba levi deri hau ha po chau le shli ro pu ge je khu kret chi zo ge je the che por hinu le levi keri ki thonu iden tiziu num he di chazu satan la lerdi phake vala le kel ho so har hinu pu ge ba so le levi si zo ke mo verse kere ke ni nu po kharu kere ke ni chiu kharu kere ke ni go kheki ti gi dile kere ke ni ba phre mu kharu ko gi Israel se ye kere ke ni go za thu pe ja isi verse ke ginu mu na diu da hu pom je kere ke ni mu ko gi te ko nyu apostle ko kere ke ni zaba isi hawa mo ho ke gi number kere ke ni 12 hawa ngula la ga so ha cha number 12 hawa li ro bible petiu nu 187 times tu ga ba so nguli do mu pe si ke shenu zogaja revelation no zogaja 22 times how hangu tu ga ba so hangu le do mu bible nu mori juda me jonri ro khu kere kenye 12 how ro vitchi ga perfection how haleya mu ke penya fa ke ko mu ke yau ba ga za si God's authority and protection si zoga mo number 12 how vitchi ga completeness how ha ripu ga ba zasi mu verse hanu Israel se ye kere kenye go isi how hagwe ke thole se ke will nu tiu nu de thome thodi ke penyo fa die zenu thuge so go puba livi verse ke di nu apostle kere kenye go liro Christa ke hu go pu ga ba so hale livi sala how puchae juda miri mu juda ke mo miri peteri ke panofa pelege le goe ke zedi Jerusalem ka saunu thuge to suha mulie first ke pengun nu ke thini nu liro Jerusalem ka sana di hawa ka ja ke cha mu ke pette ke tu ga suha pusha equal sides micro boliro hawa se square cube bom he ke suha puya micro boliro hawa se pyramid bom shape ke suha ri puya mu thetsa haw poke cha poke ja poke kre poke sepeteri medzge siki number ke nie separate kragaja number phegaja swanguli all multiples of 12 musala how vodi ke penyo fathemi ko khuze ke tugaba so hasile Israel se ye ke nie ko mu apostle ke nie ko mu how ha Bible scholars ke karipu gaja pochai Jerusalem ke sawe ke penyo fathemi ko la putu thoge do o ko la vi chizo ke do the perfect and complete place for God's people ke jo thetsupo hrinupu ga ba so hapuya verse ke thanu nu me fe po ki mohoseli ro ke tie po ma ke thogo ke jivi thogo se ke so hanguli da hu me je go ke tie po ma ke re ni fe se ke so me je ke riu jasper chifa ke new sapphire seal agat dio emerald pengu onis soru carnelian tenu chrysolite tethau beryl tefu topaz keru chrysoprase kere po jacinth kere ke new amethyst hanuri kere ke new mulali verse me fe po nungu kile mu kharu kere ke nye ko mu kut che fa kere ke nye kharu po mu kut che po jiu na di chau suna ke na sa se che hangu khoga ja khravat tuizo isi Jerusalem na di ka sahunu po ke ja pu ga ba ko ke che po ma kere set se ga ba ha go ha po cha si chi le gen ja ga jam hi
mu lepi kimi tushi ke tsu ha ki hu bori leba me che Deri Bible scholar me bo pu ke we must understand the two ideas communicated in these details. First, of glory, beauty, and splendor. And secondly, the architect of the city is God Himself, and so it is beyond our comprehension now. You see. Hago pragavugi, chakin ni lesser more so gazan yeli ro, kiriu, tetcha hawe, zaye ke ni, zivi chigaza pogaza so har hinu lelivi, muke ni uliro, tetcha hawe ke penyo fato design segasa, hragasala, jem hakipuri temye ke lesedi. Si mori le chile gen jagaza suha poe pusha salacha diu Jerusalem ka saunu po higo mulie the aspects of new heavens and new earth pengu mu thelauli ro Jerusalem ka saunu kerket tho verse me fe ken yinu me fe theni ka so Johanne ha pusha the authority of new heavens and new earth the authority of new heavens and new earth first me fe ken yinu me fe genu sigile thatcha haunu Rashoki Puribamo isi Kekila Mono Kershoki Puri Se Morivi Katala no temple isi Rashokinu Rashok Sagaza worship Mori Zievomeko priests Hagwe Temye Mukepenyofet Donu Keperogaza Suhatsia they are mediators between God and men Deri Temye Kenye Kezekepenyomo Kezingudi Kert Sagazaki Chiti unu lesa daje phone se morivi mori lesa thu ke morivi email se morivi chat se morivi phanyam harago se di ke fesiamo mi ki krimi bunu dileri cheyamo kikla mun unye ke ze thach ponu bagazala sikim heri Jerusalem na di ka saunu ke penyo fatho ke tho authority how chadi po presence po themi pette goze Bada do gazala, Rashoki Puris Hamorivi, Tagado Suha, Mulie. Sizo ke mopoe, ke zie ke touch di Badadio, Gazala, Tinye, Sun, Mutem, Munhauri, Babo Tagado Suhari Pusha. Ke Puma, Mumhakasho, Puri Basalegal Suhangulie. Uchaka Puri Bamudi, ke Hugi Buri Kepenyo first Sholigivi, Suha Lelivi. Sala verse telagono verse me fe pengunu me fe theninu sigile me peteri Jerusalem ka sahnu lelegen jega cha suha johane pula deri ke hi per lesha danu uzabat katamye rbi lele ke to suha ngule verse me fe theninu pothelanu deri ma ka mesage mogo puri sunu lelel ho mori thenga tho ke chego jiu ti jaga chmye ri sunu lelel ho Deri te konyo ke hi per lesha daunu uza thupi ke jagata gorbi ke lezotyo isi hawe ugo petela uthyo u ka chola samor shogasa utho faka sala samor shogasa diebowe ke zi darkness hawe ke zi light nu bali amo ke medi ke phumma hawe me satchi ke ja ke penyofum hodza thalegenza etsu swanguli sala Jerusalem ka saunu kijja ka sa muti ka sa hauha u ke vi ke ko u tho chakale ma thogo u se u ye ke vi u thager kre hagola nu lelegenza deri ke penyofetho unu u ke pelle hawa mohodi ke ri pelesa danu uza Kabage to suhanguli. Ke chat che ke ri mu Jerusalem ka sa hawe Jisu pellele ka ta golar bizo. No mu a tie how ha pelledi u do jef bat tamomuga u to ke tola sakhe. Pesile se lesa haunu Johanne vision mu ga sha hawe questions there are still many unanswered questions about John's vision in Revelation. Bava do haunuri ugo chiginu ke pugasho go ornadine ko homie ke togaza kragodari ungomo
Deri how ha ma kivi pozon he ga chale ke kela muna Johanne u kelhunu questions ko ka cho ba ga ka cho ba ya ga go ka la chi be u se ga do su halamo not to give us all the answers deri ubu ha po si le kan nu sa jisue ke sienu nu hila si ga tam hiri poe thellanu pom ha to pe te saka sala se ga do totally new and redeemed creation how ha pu ga ba su ha uko lele morsho mu bible nu thajewe camera how ha se u ya u ke ba thatsu mu ke penyo fa ke ba thatsu e kunya po ke ze po sota ke do mu ma pe te se ka sala se ke do how hang le we ke hie ke sie pen ji wa do ke penyo fa ke zie ha pe tem ho di ta do ke za ha pu ba we sala u ko po thelanu thie ke pu gi le cha ye go va po pura su do ti ke samu ke jaga sangu ke sha the appearance of new heavens and new earth so se ke new Jerusalem ka sau ki junu ke ga cha the arrival of new heavens and new earth se se Jerusalem ka sau ki mi tu shi ga cha the attributes of new heavens and new earth Diu Jerusalem ka sau nu pu hi go mu ka sha the aspects of new heavens and new earth mu thalau Jerusalem ka sau nu ke ko tho the authority of new heavens and new earth Philippians ka cha Christian author mi boy hai ka cha di pu sha mu ha set po thela chawa do the people of God are not merely to mark time waiting for God to step in and set right all that is wrong rather they are to model the new heaven and new earth and by doing so awaken longings for what God will someday bring to pass isi Krista ke pele ko poti thela febadi ke penya fubu no form hape tetse ke meje ga su surbimo deri chezori u kel husedi tika sa mu ke jaga sa vor ke do how ha thak ke chhe morsho musu ginu Jerusalem ka sau ke mengu chepe hila sotyo isi chedo u ke penya fubu jabe ke pugile mu ke na pe tem ho chsedi tika sa mu ke jaga sa mu ke penya faze ke se ke do lanu u do je che ke लिए themye che phele thena a ke chabo chsu do ke tho ke penya fa Jehovah no che do ndinunu her che ka sa ga za hawala ke thezien sia we hego ke puge sham hi di noe tika sa mu ke je ka sa chse ke do suha he sile de Jerusalem ka sau kim hit tu shi ga za suha hego ke pusha deri ma ke kra chiri si chi chole kan je ga za suha ngusha mo chi zori ni pu hego kelle haw hasidi Jerusalem ka sau merodi humenyo sele givi ni pu no ke ko su ha se het ji ke mer ke ni themye cha ke me tho kal hu sel hu ka sa themye cha mo hebu ke kre sel hu ka sa themye cha ji pe ziwe ni pu no che do her cha ka sa ka sa su ha zedi hebu to lava ga zunu lava ga zunu ni pu Jerusalem ka sa how ha vorgeto ke mer su ha sedi hebu ti son hie himnidi ke mer sel huche he go to lava ga zunu no fubu hezeto le di erna ke le ha ko ha se hebu che zesle gi mo se sul hu se le gi no he cross je ke tezie sen tsudi Jesus Christ azanu chasiyawe amen